Mwancho murigani gaguchaka kurwase county ya Kisii anene kurwase constituency ya Nyaribari masaba ase omo waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu anyara ko bagakora abarayibande kurwase county ya Kisii nabo igo ime county Nyamira ase omoroberio bwogo sangereria chibesa echicyobwagachi bwekanisa ya Ege Katoliki eyekoro kwabuna lya Tirimba eyegotoka ime ward ya Gesusugo kwana korwase chisemo echo gati abarayi habo banyara ko bagwikiranigo banyara ko koboria okobeo kwomorembe nabo gotingirwa kwomorembe anene no botorerume county ya Kisii omurikyo ito Mildred Mumanyi na nyara koba wikirana somo yegoyo na gusanga muna intoroboti irokobwatia Nomo yegabo gochangira ekanisa Ege Katoliki ya Tirimba asokorekana asenseme yo imeye wadi ya Gesusu ebunge Nyaribari masaba ase abarai au baikirana bakoragwa no mwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu. Siasa nigo etatigwa magega ase abarai au barorekana kugikiria ebikole bigenderete kwenekigwa imeye county ya Kisii ase nonya nabo omwaziri aine kiabuna obeire gakolenta abarai bonsi amo lyokonyora amagendro kurwa ase serikali enene buna egesaku kyomogusi niliwaita gavana Nyamira, gavana wa hapa Kisii, nikamwambia mheshimiwa rais hawa, nikawapeleka mpaka kwa mheshimiwa rais, nikamwambia agenda ni moja tu, tuongee mambo ya maendeleo. Rais wa Kenya ametushikisha na iko mambo ambayo tumekubaliana, na mimi nikiwa kwa serikali najua ya kwamba tutatimisha na tutafanya. Kama wewe utahitaji kuheshimu wengine, kutii sheria, bila shaka Kenya ni nchi ambayo tunasema kila Mkenya lazima atii sheria. Hapa Kisii tinta kitusalile tali mushinga kila sara ange na tinta kitoko ashingi unu mwaka na taiba korete umwaka ongeri. Omokonyi bombo gavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Munda nigo eatananire kurwase kibura buru kigendete kwene kigwa ime county ya Kisii asa saba amabera gochia ase omwaziri igore yege koleki ene kigwa bwango iga ki omo principal Kisii Polytechnic alenge kwenigwa ane kitoko mnaona maneno nje kwa ya kingo manya. Waziri na wageni wote nimeomba msamaha kwenu. Hii tunaonyesha kwa dunia nzima ati wa Kisii ni watu wa furugu, utusamee. Mwombee chimbo hili la Kisii. Omo women rep we county ya Kisii Doris Donya nigo amochia oborai we county ase alia eira yogo tacha koirana ase serikali yo ase boigo omo women rep we county Nyamira aboria serikali ye county ya Kisii gosika omo waziri Machogu. Lakini wanyari walimu wanje bakuno mosiasi Machogu wala etingoira na timweli ni ndayo bokumanyele ati tingoira nyuma sitarudi tena tuanje tonjorerie na tutumanye nganegesa kutole kebwanete gukwana umuntu wayamo tokogendera kubaganu kabiri ntokwana umuntu wayamo toko ewu murai twa muminyoki twa muita kuyo ni mbaya na ite tigangwana muno mokungu iyo ni mbaya anyaba saja mutakete kurwana lyo bakungu kutaka tole tokure totera nyama mwaziri kugamba tobe yatubakabere. Abarai anene kurwa county ya Nyamira nigo babolia omwaziri gosikwa neye maiga yo mwaziri gochecheliwa asa matanga yoko mwenya omo principal Kisii Polytechnic ase boigo babolia abagusigo twara obomo oyo Machoguga nairo mwaziri weka tobo ate Kisii, and we must respect him. It doesn't matter who you are. Onye toko mosikase kelwe kyo mosikase miaka yae osema na wangi nilaumu wajumbe wetu wote kutoka sehemu za Kisii na Nyamira. You can't tolerate watching our own minister being ridiculed. You must come together and show our governor abaito mwaboraki omwana oliakane we asiko mwaziri osema na wangi mbapwe bida Kisii asitole bono iga
tunaonekana vibaya. I want to plead with my political brothers. Aba MCA once, aba MCA, tikatoa ndo chenche tabia UP. Wana wetete kwa mbara bando gendora ngiri mukutano. Nigo bakora nemeba yeno anene gucia ase abanyalibali n'abagusi bonsi ase babeta. Twari ndege ndekamo. Eto jiya sileti nyalibali ma. Wani wulio. Igia tochi iliyo mugusi esimu espetie mwirani. Ikoze karibu nyalibali adobe kumureka twari ndege ndekamo. Nao mnaona ni mangumi ni mateke. Sasa tunashangaa. Kuripoteria Egetaseni Kandizi TV, Elietaliane Mildred Mumanyi.